isto ima ovih borića. Vidjet ćemo danas da li ima, da li su stigle ovi borovi iglice, pa ćemo vidjeti ako Bog da. Ako bude nabrat ćemo, ako ne bude još nam ekipe prije nas je otišlo. Mi smo u red stigli, pa tako da bit će to lijep dan i lijepo druženje. Ekipa je tu, Miho, Pipa i ostala ekipa. Bilale. Salam alejkum. Salam Bilale. Evo mi Put ovdje makada malo nije loš zatignuti, fina, može se ići. Nema rupa. ja baš je fino. Ne znam je prašina. Ajde, gore ima naroda i danas sjedi, mada je što kaže 2. maj, ali eto opet naroda ima i danas koji sjedi što kaže. Ma hajde, sam neke lijepo vrijeme, neke fino od maja. A i sunce baš ugrijalo, koliko ti tu pokazuje? 22 stepena. Vidiš, evo i ne vidimo se dobro. Mahir ne žali ništa. Amar je tamo otišao sa Amidžom. On hoće sa njima da ide, tako da Emina je tu. Bilal, Mahir, eto, oni su tamo otišli. Pa se vidimo ako Bog da kad stignemo. Evo stigli smo na Lastavicu. Evo naroda ima. Evo i naša ekipa nas tamo čeka. Jesi prepoznat, jesu? Vidiš, Amar nas čeka, hoda, Amar ko zapita puška. Čeka. Ne možemo sad dole snimiti gdje je njihov pradjed sjedio uvijek ovdje kad bi Lastavica bila ovo dovište. Inače ovdje je poznato da kad je dovište tu, znači svaki ima, kaže, svoje mjesto. Tako i kod njih bilo tu prije. Ma i sad je ostalo je tu još malo. Aha. Evo vidiš ekipi naši. Tu je ekipa. I Fatih je dugi rukava. Majica je tu. Evo da malo pokažem atmosferu. Ovdje inače dovište Lastavica koji se obilježava svake godine prva nedelja u 8. mjesecu. Tu su napravljeni neki prateći sadržaj. Imamo mihrab. Samo još da se put od Radnovića do ovama još po mogućnosti asfaltira ili betonira, bilo bi baš top. Lijepo narod ovako da izađe u prirodu. Sad ne znam tačno koja je nadmorska visina, ali eto. Prelijepo je. Je li ovo oko šećera? Jeste, staj, ovo je Emina. Evo smo se smjestili. Samira nam je već napravila kafu. Brza je. Jesam. Nahira, ženio si Bogam vrijednu ženu. Znao se ja šta ću ženiti. Nisam ja za odbaciti. Moram i mamu povaliti hurmašice. Izvadili smo uz kafu. Dobre su hurmašice, Bogam pravo, ekstra. Aha. Imamo i petita, onog apetita. Ili vatreno loš. Imamo i apetita, što je najbolje. Gurabije su prva liga. Da vam pokažemo i odavdje. Prirode, ono tamo. Puno je djece, igraju Ono se. Fatih i Amar i Bilal, možeš su li oni? približiti? Evo i odmah oni su povijek od ovog znaka. Aha, evo tamo su. Već sam ih pokazala. Njoj vidimo, Ahir mi sad ovo dosta imam podbacila. Čekaj, moram uzeti ja kocku sad. Aha, pohajde. Ovdje je baš veliko. Kao što smo rekli, mi smo na Lastavici. Dovište Lastavica.
Hoće li nam ko šta ispričat malo? Ja o Lastavcu? prepustio ovom najstarijem da ispriča. Ja sam sad tu i pričat. Svi znaju za Evo Dovište nas neko Lastavca, iz imam ovih. poziv. Aha. Ponište je ovdje Alo. Ti se javi poslije ispriča. Ja, kaže Ja, sad hajde, sam nema tamo na veze. veteru. Evo ovdje ne smijemo dole približiti, imaju ljudi Nisu. koji sjede ovdje dole Nisu. kod ovog auta, a to im je mjesto, to sam rekla, od pradida. Tu im je pradid sjedio. Tamo Svaki kaže je imao. Varda sjedi. Yes. Aha. O Lastavice se ispričavam sve što nije čuo. Pa ja kažem da je ovdje bilo, eto, i danas dani to ima ta tradicija, jel da Jest. svako mjesto ima svoje mjesta, ajmo Druga reći. Neko nedelja. posebno. Druga ne, prva, ja. Prva nedelja. nedjelja. Prva nedjelja u osmom 8. mjesecu, mjesecu. ovdje Dovište, dole. Ljudi dolaze noć prije, zauzimaju mjesto, noćavaju Bude ovdje. mevlud noć prije, stvarno bude. Posle akšama i eto. Eto, jedne Pod vedrim godine- nebom. Jedne godine je bilo 11.8. Prije koliko Jest. godina. 2013. 2013. godine, eto kad je se Mahiro ženio, odnosno ja se udala, tad je bilo 11.8. Lastavca, taj dan Bajrama. bila. Od tad je Ramazana. pomjereno, Aha, ja radi zbog Ramazana. Vidiš Ramazana. koliko je se Ramazan pomjerio. Ja. Pa je 11.8. Je li bio treći dan možda onog Bajrama, ja mislim? Ja. Jest. Jest, treći Aha. dan, ima liko da se ženi za Bajram. Vidiš da ima. Ja, a uvijek između Bajrama. Pa zato ste vi požurili treći dan, ali da ne bude između Između Bajrama. Bajrama, na Bajram. Moja Mina, moja. Tako se. Jel da? Sultan Mehmed Fatih je ovdje hodio, jel? Jest, ovdje je hodio Sultan Mehmed. Vidiš, Eto imate čast. Bosna i da. Hercegovina je puna ovih turističkih destinacija. Jeste, Pogledaj, ovdje je lijepo, eto ja sam govorio i mimo tog, Vazdušna banja. mimo tog Dovišta kad se obilježava, lijepo je doći ovako fino u prirodu. Ali što je to, nikad ne možeš Eto, doći da sam nema nekog. Da još da put od Radanovića ovamo uradi, mada i sad nije loš put, makadam je utegnut fino. Baš i nama je baš blizu. Asfaltira, ono. bilo bi baš top. Pa da, hajde, ne mora biti sve asfaltirano, priroda je što Ovo mora je biti. 15 minuta. Samo je on onaj. dobar je i sad put nije Uživat u loš. prirodi, što Od kaže, ko nas. zna uživat, bolan džaba. On će uživat kad bi bilo 2 borića i dekicije malo je. Sad ti još treba A vidiš, ja sam nešto. prvi put došla na Lastavicu kad sam tek došla one godine 2011. I za 1. maj sjećaš da smo se najdem je mino magla, bilo ono rosla kiša i tamo smo baš sjedili. Baš tamo, jel? Aha, nisam Sam se jes. nikad prije nisam bila. Eto, hajde ovdje smo Na sad pit Lastavcu. kafu, pa ćemo se čuti kasnije. Evo roštilj majstor. Na dijelu. Na dijelu. Može ali, ide li tu? Ćevapčić i Piletina, kobasice, ima svega. Aha, možete i u tepsi. Gdje ćete ovo? Može, eto tu. Može u tepsi. Ne, da ne hladi. Dobra vam vatra. Šta je? Dobra vam vatra. Dobra žar, nije vatra. Pa eto kako god, haj. Zar je bitno? Ali ima, jesi li ti izgladnila? Jesi li izgladnila ti? Jesi. Vidim, na ti se trudiš tu oko roštira, onaj. Mora rekao da je izgladnila. Evo mene vidite ovdje. Da malo pokažemo i s ove druge strane. Ojoj, neka, hajde. Snimi i nas malo. Jel vam ružno? Pripremila. Svi ste svoje pripremile i sad Mi smo pripremila svoje. odmarate. Bilo je negdje. Tu smo, evo sam da još malo ovo doradimo što trebamo. Samira, je meni onaj negazirani. A ti hoćeš negazirani? Aha. Pa nije, evo hajde. Pa evo meni i tebi i Halimi. Ja ima Amari, Bilal ima. Bilal i Fatih.
Mahir i Nahir. A neće njima pune. Ne, nemoj, onda će oni sam proliti. Ne mi je ovaj bogat negaziran. Onda baš bude ružno. Treba još jedna čaša. Evo ima još Imam još jednu. Aha. Emin. Imaju plastični. Baš ono lijepo danas, eto kogod nije bio do sad. Nek dođe, nek posjeti. Može se ja stvarno je posjetiti, lijepo je. prelijepo. Nama je blizu, Eto, pa malo sam njima, hajde. šteta je ne iskoristiti. Yes. Boga I mi. ovaj danas dan. Kako bi rekla, neradni dan. Ona je stvarno blizu i tako da kad god imamo priliku dođemo, posjetimo. Evo narod stalno pristiže Aha. Boga. Sad ja govorim, rekao, cijelo vrijeme neko dolazi. Mi nismo puno rano, ali opet nekako taman. Poslije podnije, Taman. oko 3, koliko? Jeste, oni klanjali džumu, eto. Ma ja danas je to i Malo petak. na njevu išla, malo nešto. Vidjet ćete i to ako Bog da. Onaj, Možete vidjeti na videu kad bude jako Bog da. danas se treba opraviti onaj, pa dobro nije se trebao praviti, već mi od maslačka Pa ne, to se sam prokuha. pripremat, ja. Onaj, Ovdje smo nabrali od žari za prisnaca, ali može se prisnaci sutra ujutro. Da. sad će Ona vat. se Nahid zvao od kuće kad smo bile dole u Njevi i kaže imamo prijedlog, idemo na Lastac poslije Hoćete, džume. ali hoćemo, ajmo i... Tako da to će biti neki drugi dan ako Bog da. Ma hoće. Bitno je se družiti, sloga, nije bitno što je. Mahre, uhvaćen si. Njega ćemo morati odmakijeti od ovog roštilja. Neće ništa ostati. Ne znam, pa igraju se onda tamo. E, pa odšli su gore, eno ih, vidiš. Ajde je Mina tam približi, vidi gdje se penju gore. Bože dragi, ne znam opet koliko će se i vidjeti. Evo ovdje. Bilal sjedi. Da ne bi slučajno onaj nešto. Ovdje će upoznat malo drugara, ovako kad se sjedni odmah se upozna Aha. neki drugi što kaže Djeca ljudi. pogotovo kako igraju. Aha. Malo s Eto ovim, i- malo s onim da igraju i eto tako da I mi dočekale da nas uslušaju. ja nam i o to pripremi. treba Pa biti, dobro, to je znači, običaj, ako mi kad odemo, oni muški dio to Ja, pripremaju. mi smo evo pripremili ovu. Ja sam ja jedino kafu, ali Evo to je je to. mi. Ma ja salata, je to sokovi to. Mada danas ništa ured ne radi. Pa smo ovo jedva snašli se, ali Nešto sve smo u imali kod svemu. kuće, nešto malo pokupili. Ma ja, evo Igor ima naroda još sjedi. Uglavnom, baš je veliko ovdje, a fino je. Mislim, svako se može fino odvojiti, ali opet tu je se nekako blizu. ono. ma ja nikog što kaže ničiji mir, niko ne remeti. Ma ja, tu je najvažnije. Kaže svaki ima svoje društvo i svoje... Samo što ima mušica ovdje danas. Ali et, sunce, evo. Priroda je tu. Na mušice. Pa da ne imamo razlika. Ma, Nakon hajde. jedne godine smo ja i Samira išle u Jagode. Mi Šta kad smo smo mi sve došli, prodavili. i kad smo došli iz Jagoda, kaže sve, kaže šta je to, kaže kod tebe policija, kaže isto kod da se kaže hodala po granju. Oj, kad ja, one su mene sve izvijedale, ja ovako otekla sljedeći jutro, morala i neki onda nisi prije. Morala i baš išla, doktor. nismo išli, mi išli u Jagode, Aha. ti nisi ništa. Nisam. Kad je bilo jagoda. Aha. Sad, Pa hajdemo raznačiti, možda je bilo prošle jedne godine ih je bilo malo. Da li će Prošle ove zato godine je bila biti? prošle godine dobra cijena. Pa ja nije Jest. ima i bilo. A nije ih bilo. Pa ne Ali mora bilo je i onda. Izbeharale se sad, pa vidjet ćemo. Cijena čaj im je bude. izašla na 23, 24 Yes. market kilogram. Jedan Pa je vrijedi baš ih i dobar. Ja brat. sam za jedan dan 100 maraka. Pa ja. Mašala. Što ja i mi smo. Pa i ja imam Kad osma. Kad ode dvoje, što kaže može komu 100 maraka. Što kaže se zarad. Kad ih Pa ja sam ima. ti došla stolnja. To vam nismo otkrili, moramo. Sad Samira je kupila sebi mašinu. Ja. U live-u možda. Nema veze, nek se znaju ovdje. Samira je sebi kupila mašinu. Ja od kad sam ja sebi, sve moram sebi kupiti, Ali to bi svaka žena trebala da ima za sebe, za svoje I evo, prošila nam. Samira kaže, još to Ovdje vidiš što je da, prošilo eto to da. žena, vidiš. Svaka čast. Ja sam I bila istu onaj, boju, hej, prisustvovala sam, hej. Aha. I ja joj odrežim, rekao, bio mi ovaj malo onaj
izderu se. Aha, pa ovako od noža kad je oštar nož i onda... Pa dok jufke sam one nekad jufke, smo. ono, znaš, i onda ostane, ono. I ja sam uzela sebi jednu manju salavetu, rekao mogu za kafi. I ovaj stolnjak, i šta sam joj još dala? No i čaršaf. Čaršaf, eto, sve je žena prošila. I eto, sve mi je to, nismo se još dogovorile pošto je To ćemo mi u 4 oka. 4. To ćemo se mi u 4 oka Dobro, dogovoriti. nismo se još to dogovorile. Nema veze. Maja. Evo ovdje jedna zanimljiva špalaš. Jest, voda na lastovici. Kako se ovo zove? Starinski vakat, vidiš, pumpa. To na starinski vak. Još čovjek napravio Ovo, kako zove ona će? Šime na to. Pa dobro, na ovom platovu i nema, samo ima dole niži skroz, moraš saći na vodu. Hladno. Hlada ko led. Jest. Eto, narode dragi. To je bilo to za danas. Jest. Sa Lastovici. Prelijepo uzletišta i dovišta. Dođite, posjetite, nećete se pokajesti. Se vidimo ako To je Bog da. onaj dio. Sve. Boravim. Aha, viš kako je. Se vidimo ako Bog da u Sljedećem videu. Masa sama.